Obi o ha onwo da. Obi o ha onyinsen da. Dabi. And obi o ho so a ade e friend say ma wo ma nyima ma na debusu me nkuru hu bi da. Ma say background to na yemuda. Ti say nipa no. Oba de na betimi aya aboa no. Me pede doctor declare ni say onwo. Na oba ma won so ho. Be ma won so ho no. En na mo kana bro say low sperm. It's mama wo low sperm count e dra. Me kire wo. Odo de nkwamo ni bi ni ne ho kola na doctor say bi ni mo kola no. Share busu me me. Ma me dey say one day TV dey wo be tena fo na wo be se da sa. Odo minimo dre kuta me. Eno ani ahimi. Eno kore. Eja pade yi wo benya asase ya fie ho. Wo benya fie ho a. Sa ya fie ho sa. Mama, me pese ma himfie ho ye fe. Yes. Me pese ho ye clean. Yes, na ho ye. Me pese na na si ho a otutu tatai. Menye den. Odo onni problem. Me dofo. Say dream. Mama me wi bi nhwe. Vi bi na hwe. One day TV. Pia de pa me de me si me wi o. Vi bi na hwe me do. Medo. Ede frem. Sa na himfie ho. Ebeye. Wo bedwale abeka kakra ma wo dwale a. Se ahimfie be de se am do nyame. Odo. But me see, me try to tell my work be ashen. Say a dren in your collar, come on, country. Oh, see, be a city. I feel by the papa or bell dear you wouldn't. Nama, Bema, or say, Bemba de Bois, spare me no, but take any more money. What me more or more you might say. Sally could my shoes soon. Sir, because I do Nana. I don't know what I cried about Jam Quemo. But 20 we double cotty. You walk over the wall. Okay. You walk what I saw. I don't quite shy to them. My habit and he will. You will come out in hini wo ho. Okay. Oja man hini wo ho. Kube hini. Abe hini. E wonu enua hini na wo do bebre. E be twetwa ni nyina kekabom. Wo banu a wo de hwentia na kekedru. Okay. Begusu anu anu. Bo twuma. 24/7. Be sole me hu ntiri nyina sore. Hey. Muni mi o, mi de do stage dia. Obe kua. Mi fe ni agro. Enya sam. Ai. Wi ase ni je ni nyina na ade wi. Sa. Enti wontimi mo tata. Wontimi mo tata. Be sa wa chi akopeduro na ba. Na sisi su ya. Baba me ahyase. Ei. Sa. Na za wontimi mo tata dia. Ko bla be peduro sa. Omra meje duro. Obu ha mama. Obu to pay me no pe. Wa ble. Wa ja to so ai bete. Na de susu da be. Wona to che ne baby. Ago. Ko peduro bra. Eduro nya na nyankopɔ si odi nnua na mmaye ye ni aduaba e fa haba nse mo mama ya nka se betuma hye bia ma ye kunu no mu ne e sa bebre wo he na ho odi no wo fuma bra be se bra ma ho be bodwuma be ji bi ko bodwuma enye na wo se ade no nyame abɔ amaye asom do wodi asom ade na ede ye di amana ye de aye de ma so ye di ade no ye di adi anu aye di sa enadi kwa de pa because nyame wa bosira so ade amaye ade na abeja me kwa mu fa me kwa nkran ya wo se me do ejo so no wa we re so bufu so no ma sa da wada hate wo hwankoro mo me ma wonna braba jedu wow edu nya na odo edu nya na baje bi enu bebre nua ni hini yanke kamom na ye bema ye no ama ne jake bo sa wutu ayeyele sa na tie jake a wutu ayeyele because obebo dwuma ade no so eye ntini na sole ja wa adwokofo jirima papa bi Bema kwa basa ba one day TV so enen so ye da fofo nyakopon de adom ye se mu se hwe de paga guy me di me adwase ya oboa enya agona me ba bedi wo sha me krom a wo frɛ me akwa de paga guy a meje wo so mama gboza enen so ye ne ma me bi bedi nkomo ma amansa wo de be fa ntitie mu oba sampa wo de be fa awo ntitie mu ya ho siesie mu hawa ye simi ye niema wo mpaso ne aniso ai wo de be fam wo be che enuro wo be che niema ebetimi de akan abrabo ho ebetimi ama abrabo CPS ta entim pa chobo mo da so be subscribe to YouTube channel no wo be comment wo be share na wa like say ye kan bibi wo na so wani anje ho a wo leave to comment section am nka mo be comment ne hu ne say ade na ye no mani ji ho mo me yenko ne niema me nkonkodi nkomo Asidan Kenya nkopon se ne previous way me ka kyerebo no ene ne ma me mansa ene ba btwetwe nkomo wo de be fa haban mu kakra wo be maye futuo kakra wo be kye ho sesie kakra wo be kye bibia kakra me patwa ya momodi anso be subscribe to YouTube channel no wo be comment na ma share na ma like mo hunti
enye tutu kwan eko pe ayi fa na se video se de bremo e na se de bia me kan so one day TV ni obi a na interview ni keke before se be ko obi nchi akwa interview no ni enim de otimi eyiye nti mpa subscribe to YouTube channel no comment na share na like e na pesa wo na ye maame mansan so edi nkomo a ne number egu screen no so ubetimi afre no na awoni na edi nkomo ama mo akwa yeah me amido akwa ba yeah me da TV station mu nimu but omo se ye nchia wo ma wo sa me jobi aso ye nchia wo ma me jobi aso emeni sa nti no ye bebo no tew ma obi wo ho a onyemo da sa me matisa wo ye very expert papa nyesa mate me do obi abahada mo ye adwuma man da adanse bebre wo ye expert e wa wo bebre obi wo ha onwo da sa obi wo ha onyinsen da dabi e no obi wo ho nso so a ade ye friend say ma wo ma nyima ma na dibusu me nkuru hu bi da sa ma se background to ne yemuda sa se nipa no sa oba de na betimi aya abo an odo se nipa me ton safre no na me gina wa tu obesele na nipa je se doctor na dikre no se onwo a me se se omra oba sa habawe okay ye de be ka ho o de haban foforo be ka sa o fa nsuo na be ho no esa se wa ble wa china ble wa ye no ni bia wa ya wo hunu so ti wo ba me pesa habawe na me de maako mienu aka ho be ye miensa te miensa na obeka bom na wa yam bai mama na fifi kofiko na anajo wo kodare junso obedwunso a ade che obehua togu kwa no o nhwe hu enam se obe ye aduro ni nti o nhwe junso ne hu wo de sa junso na ade che obehua gu no wo de be hu no sa aduro na wa yam no na wo de kakaduru atum me de atum dia ba ko be ka no ho na wo de bi atum aka odo oba na wo de sa aduro ne kosa se ne tupu ne mu asia emme nsuo ne nya kwankwa na wodie ma osa ebe wohoro na wodie mu nyina ama tupu ne mu asia ne kwan bedam ama na faba so doctor dikre ne se tupu ne nti wonwo a to ankotwe oba ne be ma wonsuo nto ne ma odo me hye wo bo se e ka ne eso doctor ka ne so bla beji adure na fasa obanyim kwa wonyi wo huni obenhu asa wo fefe obenhu asa wo tetintasuo bakwa akwache ke na nya nyame na wa hye na ni monyam na se oba wonyem da sa sania nyinsen sitie da onse maternity kula da ne bra mpa ho da nka se busu no we die ene na ese ba na ama sa nipa no ene mehia no we de ma we de se na wo kasa akukuduro mu de me bisa wo say wo adoma chede a wo de adroye a wo titi sa ye de wo ana se wo na na bi ne net te ene o kire wo te sa ana se wa na hu wa de odo e ka se ka de becha ade besa amya sa ato aso na yenkansi mabele wa bi na mabele wa nchen ona na tete na me na tete okay me maama wu ntem enti owu ye no me maama ne wo ma 9 nkwala mu 2 wi ma ye kwa 7 obi ane ne tirim adwene okay enti bebele pai ablewa no beti me wade kwa ablewa ne de ye me fa ne se me maame o maame ti meta na wo sum na ablewa ne nya 115 ene wo che odo ansa na wo bewu eti obeye mre na wanye mre pa na ma ye ko fe teacher baako so onto book ne pen on femra ba nam de minima de kwa wode eba be say wa soma me ama makwa aba eti no wo che teacher ne ma no chiro ni nyina say na nuro no na wo chiro to chiro no nyina wie e no ka che say obuwu a ofedo ne ench ahaba no a wa chiro ni nyina wo pen no anybody pen a chiro gu pipa no so on fa mame eti abwa ne wu ye no ne teacher ne de blame me odo ma ya che obi aso ma medo ni samponti ni da obi kura wontafo na eso kura do ni kanya ntafo do so obi gira wontafo na my matina tesem say mo a sebiu mo a mote adro no mo wa ni kakra odo beble so sa habadro de yente ne kwa nti wo ni kakra ye bi ne ka sheme kana tiefo ya nya we say wona na ekọ odo enye buku nko ano di ja pita se wo ba na se sunsum di akire ozo bo no ma awale no no animo nyam wom eti ba bia so ne ho a wisie fleja enni ase anu nti nipa ne ba na se bibi di akire a mema na dru wo de bedware ahaba mako 7 eja ho ma week ni nyina o ya bana wom o ya fia wom dansu ni nyina eja ho ma ahaba 7 na me betem so de bedware ti se me na me ye no na se me kwa na me chiwa de wo no ho a
mesan mechi me nkɔ no ho biom sa se me kwa haba no ebebo me etie no ewo ho no musa owo me also obi o ho nso so a nyi se no de biba sa onyim all right sa but onyim ya within 4 months kona nyi se no na say sa na sa nkofo no so mo so de nya omo de like ombeye den odo se ni pa se bi wono so a onko hye dem nsu ko fa dron kana no me hye ne se wo mla e ba se anya hwe wo bi se menyem na mesisi no emle eti manyema mana se anya sisi na emle bucket mame nante sa tapita anya sisi e ya wodie no ano no wo fam okay sisi ano no wo fam sa no anytime bi ano ni bebia bia e se eba me be ma wo duro me be no duro no di amount ama wa no obi kwa ba ono vortic ba ko pe vortic rover no ono ba ko pem awoda no be sila no be yedin na foro kosoro odo onya no mu wi a fa fa bo dwam enye hwe wow and say that because awoda no bia ena eba ano amie ayedin aforo soro sa no ne bebu ye so ne be mesia ne nsuo ne bi kom kakra ko ya na san akasi odo te say nipa no se bi wono so a onsu onjonjo no so bebre me to nsa frɛ no okay so ombla wow me pacho aya mo mo dia some be subscribe to YouTube channel no be comment mo be share no ma like na se YouYube na se mama asema bobo sui no u fechi sa problem a won problem be contact no the number any good screen no so no sa ma na ye me matinyi se bi se fenyi se nyi se bi afam sa me am yonko bi onyi me 2 years ye hu akola no ye hu hwe nyi se ntimi ye den afam sa ofum pie aha o so achima no so ma emma sa efam sa na mama ye obu on so a wonyem a na funu keka hu so wonyem but of course we trust can say akola anem eno so enti obeye den sa o se baby obu ma wonyem a eda wo soro okay de ena wo yem o de tofu so apie obu kwa so onyem ya bo so me so achima ne ma e chesa onyem eso na eda ne sisi sa e wo ho sa ta mo no be so a obefiri wa beda wo yem obi kwa anyem so na eda ne kotodwe onyem sa yi se ko kotodwe mu sa be ka kiro me do fo ebeba obenanti nyame abode obenanti wa medo obenanti ti se nipa no se nyi se na afam no sa e chese na funu empeja aye flat sa wo so me so achima no so emma se nipa no oba edure wo ho ode besa to ode say dade na obesa edure na be wai obeti se awai se da na yase am obeti na yase sa age na ye se da na mfin so a ebe wai ama toilet no so ahwe kwa odumi nkoto so oba dure ba kokko toilet no kwa no sa se afam ho ache ayetla se be wai abeda wudie nim e free ho kro be start say na sa no mfa so bo ni bi amra akola no o se ba bi sa na onyini dabi no ay kete sa oba kete atale wo sa fam ho what you say wonyim beto fo maybe 2 years na so no sa na mama etwe be an na nya huhum asem de e fa anya huhum okay obo no ma enya huhum natural okay obo no ma we hunu kwan no e wa kwotale sa okay e kwan no nso e do betale ho sa je se wonya duro e piano awai abeto awodin okay sanity hey awodwe de wo de akwa animu ka sa wodo sa me pede doctor decree ni say onwo da to me self first any pa no na wo be ma won so ho be ma won so won mo en na mo kana bro say low sperm sa it mama wo low sperm count e dra me chire wo wodo de nkwamo ni bi ni ne ho kola na doctor si bi ni mo kola no share busumi mi ma me dey say one day TV dey wo be tena fo na wo be hye da sa wodo minni modre kuta me abe wona wi so ache na ene ne hwamoda en wode ma me ka me kire wo we wonni eye mo ani bi odo e mesi me share busumi mi no na de bi wo mo no so de no o mele no wo yellow no na sa de doctor aka say sa ne sperm no nkwa ba kokura ni sa within 2 months me ka me kire obetimi enyi sen oba obekọ check up no na ba na ene de ne wo ho abata hoden no wo ensu ni muso me shane muso me ba sa ma ka wo sem odo one day TV for wo challenge obi mla me so nhwe obi fa wo to be free chichaba me shane boss o mla e kwa da ho omla me so nhwe ana ye pedro no so wo ma no enwo nye dindin dabi
to beba na say number no go screen na nim ko ade wo fle na mo say that's na beba na ma bra na kopa ba beba na e flesh ya horo ho na mo awi bi kura wa ha mo hu ni de ansa kwa na wo de akako wow ti sa nipa no wo ba eye easy sa enye ti kura na ma bema wo say bema de bu ho a spam ni wo ho sa ba taduane mo omre ontimi mo adwuma omodwuma nche sa mi kunu ma mahwusum sa na tie because aduro nya na ada na wo ya kwata kura da ba kwa kwaja me kwa mu bla 20 ni bi ni we dabda bokote ye wa ko bo wele wo ho okay ye wa kwara so pe ade kokwa ahwa ite da ma haba na chani hini wo ho ye wa kama kwate ni hini wo ho okay oja man hini wo ho kube hini abe hini e wonu nua ni hini ahodo bebre ye betwetwa ni nyina kekabom wo banu wa wo de hwentia na kekadru okay begusu anu anum wo botwuma 24/7 be sele me hu ntiri nyina sori hey akua de pa muni mi o bi de se du stage dia obekua ife ni agro enya sam wiase ni je ni nyina ne ade wi sa enti wontimi motata wontimi motata besa wachi akopaduro naba na sisi su ya baba me asase sa na za wontimi motata dia ko bla be paduro sa omra meje duro obu ha mama obu atopan mienu pe wa ble waja to so ai bete na de susu da be wona to chene baby ago ko pedro bra eduro nya na nyagopo si odi nnua na mmaye ye ni aduaba e fa haba nse mo mama ya nka se betuma hye bia ma ye kunu mu ne sa bebre wo he na ho odi no wo fuma bra be she ba bodwuma ba jibi ko bodwuma enye na bebre kwa mama na wo ka bibi se be ma ro se wotimi mo ntatata be hwe na so ba ba wasum because se be wasum wo se ade no nyame abama yen asom do wadi asom ade na ede ye dia mana ye de de ma sa me ba wo hwe me se be ma ne wonya adwuma ni ya wo no to twene wo mbeje aduro ni mlansa na obeti ye di ade ne ye di adi anu aye di sa ena di ekwa de pa because nyame wa bosira so e de amaye ade na abeja me kwa mu fa me kwa nkran ya wo se be aduro eje so no wa we reso go fuso no ma sa da wada hate wo hwankro mo wa sha me ma wonna bra ba je aduro wow aduro nya na odo aduro nya na ba bi eno beble nua ni hini yanke kambom na ye bema ye no ama ne jake bo sa wutu ayeyele sa na tie jake a wutu ayeyele because obebo dwuma ade no so eye tini aja wa adwokofo jirima papa bi bra ba je aduro na wo bema ye no nsipi nya bema ne bema bema ne de wo gbo to pa ma bebu bla na sa beto aso wo mpa so because my aduane esi ho me te wonche na wudidi di wi na ye ni nka ho a o se me die wi ada ho wo da say adabi beji aduro odo beji aduro wati minu aba ma beji aduro ma ba ante fefe bra beji aduro ho bebiri na se wo kura na wo so wo kunu kura na oni ne ho adaja wo oba no kra wo timi beji koma ba ma no sa wa force no de ehwe egbo mama na baba mi jire ne ma ne nom wonya no mu wi a bo sa nsufre be start afini kakra sa free 30 minutes e koro no bo se free ba sa bo se ne mu ma chu ntini e be kukuru afena wo se ba mai o peja o yeyele na wa start akudale bi peja se no aha se hwie ni su ama no kudale ba na dwuma ne be hase nessa ma o de ne breaking cry enye de wo nom na nsa peja pita wo de so woni ma cha men no because onu ma be peja sa braba dibi na fa ko bo adwuma one day tv ene de ma sa me to de be tu say yo alo day mama za say blane fa no ko eta kra de a wo na jawo kwam obe sho asuma ma pabi enti no wo a wodim se untimi nkota kra de kwa so no from kwa to takwa de butwe wo untimi musa atopa no da anase bra no ho beji aduro nanom mama medo na de won susu afa ya nko sai twase basa
Mama. Because I didn't know. Mama, you are born with the Shwa. Sa. Na mountain to a paddy. Sa. And one year him. And correct. A paddy, you been as I say, him. Sa. When you feel what? Sa. Yeah, you feel sa. Mama. Me person ma him feel what you fit. Yes. Me person wo ye clean. Yes. That what you. Me person na si wa wo tutu tatai. Oh, papa. Me nye den. Odo only problem. Me dofo. Say Joey. Oba kro ba. Opese o wurukwa no ohu ni test ni sibe siti a. Meti bia ma na wi ahwe. Mama me wi bi nhwe. Wi bi na hwe. Ande TV. Ikwa de pam de me si me wi o. Wi bi na hwe me do. Ma wo kwan. Na wa hu sibe siti. Eti se me do. Medo. Ede frem. Sa na himfie ho. Epaye. Ye be keka bom. Ni e dia ma wo. Ye be sisire ni abo no to a. Eti wo se ewo a. Wo be dwale a beka kakra ma wo dwale a. Se ahwehwo be de se am do nyame. Ah, odo. Me see. Me try to. Se ma wo ka bi ahwe no. Se edre ni nya no kola ka ma wo kan hwe. Dabi. O wo se bi esiti. Enwu no so a wa hu. Ede ayinfe wo be ye de papa no obe dia we wo nam. Ma so what's what be day? Obe dia we wo nam. Who say you de say no? Ono be na de kra che sa. Because who say wo die na wo wie na wo mene no. Anasa wo de say who say wa we na onu mo. E na ekofom. Wo so e wo fom ho. E na ye kwa sa. Na mama no pe e na che say e mema dri no. Sa. So bi kura wa abrochira. Oh, wa mo kwa na ye mema bo no. Abrochira o modua no modie no tse ye ya hade no. Obo mo oye adwuma so wodina tenten. To be kakrem na wagem. Obefuma se ko be dipa so oye sia no wagem. Omla me jedro. Mema ne bi obawiwi na wanom bi na wagina so pintin. Oh mama na se wono kwa so onya maga na iti say it me de send. Sa obetumi mo bi abaji ana so obetumi afre. De hia se benya ne call asa. Mo be mane no. Sa. Wow. Sa. Mama ye mra my dear so my address so. Eh my. Sa. Sa. Papa bi me do.